कांग्रेस तक एमएलए अहम सत्खिबन पार्टी द मिपाइन कर सोइदे कांग्रेस ना दम माइ पाक नि हाइना सेमिस्टर इवोबिन फोंगदोखरे फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की मताना यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंहना मणिपुर की मियाम द मिनम ले हाइना एमएलए आर के अनन मराल सिरकले याइटीबी लकोन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सागनी तौरबसी साहलोय कौपुतुइन साहंगनी हाइना बीजेपी मध्य प्रदेश ना फोंगदोखरे अमसुंग लंग थबल केंद्र की साप थौरांग की थबकता पॉलिटिक्स सानदिगनो हाइना एमएलए करम श्याम ना फोंगदोखरे लंबी सेम की थबक थिंजिनखरे मयाम खुरमजरी अदम यंबिरिबस इंपैक्ट न्यूज़ नि आई तकलम श्याम कनन हाउजिक पुंजा सी फावगी मरब पाव मियाम द पिजरे अवानोपो के अतई स्टेट सिंगदगी मणिपुरना सेल थोंगी फिबम फागलकली हाइना सेमिस्टर अक्रम इबोबी सिंगना फोंगदोखरे लाकद्रिब असेंबली इलेक्शन गमरी लेनना थवाल डिस्ट्रिक्ट की थवाल पब्लिक ग्राउंड ब्लॉक कांग्रेस कमिटी महिला कांग्रेस कमिटी अमसुंग यूथ कांग्रेस कमिटी थवाल पुन खुसमदुना पांगथोकपा नोमगी ओइबा पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस ता वाफम असि फोंगदोकिबनी कॉन्फ्रेंस अदुदा सेमिस्टर इवोबिना मखा तारदुना कांग्रेस के एमएलए अहम सत्खरी हाइदुना मिपाइनंगाई करिसु ओइदे कांग्रेस अदुम माइ पाकनी मिखल नक्सलकले हाइना अतमना मिस अमबुहुंदना ngang सैबकी थबक असि तौदबन फै हाइब वाफमसु इबोबिना कॉन्फ्रेंस अदुगी खुदोंग साब लौरगा अपील तौखी ngasi नोमगी ओइबा पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस अदुदा मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी के प्रेसिडेंट याउना कांग्रेस की मिनिस्टर अमसुंग एमएलए सिंह सर याखी कॉन्फ्रेंस अदुदा वांगांग खिबा मिनिस्टर एमएलए सिंह बीजेपी द वोट पिरबदी लेबाक मांगना बाटोन तौबनी बीजेपी यूनियन मिनिस्टर कया मणिपुर लाकलंबा खक्तनी लमदम के साउकत थौरांग की थब अमता पाइकेट पिरमगी हाइना लाखिब नत्ति हाइना बीजेपी की मथक्ता मराल सिबो वफम कया फोंगदोखी मयामना आदत दिल्लीदा कांग्रेस गवर्नमेंट लेत्रे हाइदुना अहनबदा दिल्लीदा कांग्रेस गवर्नमेंट लेत्रे हाइदा मणिपुर की प्रजा जिंसे अस अखुई दि रिसोर्स लेजदे सेंटर दना अतोप पार्टी मा शासन तौरे अदु अखोई सिदना सेंटर दा येमोदी अखोई स्टेट से कांग्रेस ना रूलिंग होइबनी अदु सेंटर दा येमोदी अखोई ओपोजिशन नि अखोई से कमाई तौनी हाइना नुसा थिबो यावरमने हौजिक सही अनि मखाई सुरकदौरे अखोई की सेन थुंगी फिबम करिगुमांत नुनांगनाय लेतिएबा हौजिक सेंटर के NSNIM की अनिग मारक यानरीबा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट असिना होम मिनिस्टर राजनाथ न मणिपुर की प्रजादा याम चाव नमथाक अम तौरी हाइना नौरिया पाखंगलापा इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए आरके अनन्ना मराल सिरकली वाफम असिंग असि एमएलए असिना मालोम तुलियाइम अवल कायदा कोइरौ डेवलपमेंट कमिटी ना सिंदना पांगथोकपा कोइरौ मल्टीपर्पस हॉल संगाबगी थौरमदा फोंगदोकिबनी एमएलए असिना मखा ताकिबदा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट असिदा करी यावबगी हाइबदु मणिपुर की बीजेपी नदी लोइना खांगलंगनी मसी थिंगना बस्तर बीजेपी ने सेंटर दलिबा बीजेपी दा तक्सिलुबन हेन फगनी मणिपुर थुगाई की हारिबा एनपीएफ का बीजेपी का पुनः सत्मिनारिबा असिगी अरोन एजेंडा अमसु लेरमगनी हाइना अनन्ना मरा मखातन मराल सिखी भारत की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह मणिपुर मैम से खाई अचौब डिसऑनर है डिसरेस्पेक्ट तौबसे हंदक से पॉलिटिकल की ट्रेसरी ने खाई तौदब तबसे अखोई मणिपुर मैम तौए थोदो हेनो मैतई कम्युनिटी सिंगनई टिकेट तादमे मत आ सेंटर चलो नखोई मपूसिंग हाइजरुचो मणिपुर नोन चावना नमथाक मणिपुर मैम सन्मान तौदब मणिपुर मैम लोसल मैम से असेंग ताकदुन हेना मधुन बोट कानकरी सप्त मोई खुद थौदा पीरी हाइजबदा बीजेपी होम मिनिस्टर यारब एग्रीमेंट बीजेपी टिकेट तानब बीजेपी हाइजरे मैम से मणिपुर मैम नमथाखरो लोसिल करिगनो क्वेश्चन तौरीब बीजेपी खामरे सही तरातरुक हेन इनसेंट आयम इंडिया गवर्नमेंट की मरक्ता वारिसिन पुरप ngamdana wari sanadun laklibasi मणिपुर मियाम की मायोक्ता ओइरमगनी हाइब सेंगले हाइना अमुकोना फोंगदोखरे शांति की वारी असिना मणिपुर मियाम की मरक्तदी अचौबा नुक्सिनदबा पुरकनी हाइरी अमदी पीसटोक असि नेगेटिव पीसटोक नि हाइना मराल सिखरे नागा की सोसाइटी सिंगना गवर्नर की खुथांगदा लेंगाक थंबा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बो
kaan thokpa amasung lebak asigi resource punamaki mapu singna oiba haina taksilliba si aranba wakhalni maramdi Manipur ki political map manungda leiba resource punamak lamdam asigi miyamna mapu oigadabani Makatana Kanglup ama aniki homeland semlaga greater autonomy demand tauba amuko amadi Manipur ki miyamna yadi loinana haujik sanareba peace talk asida Manipur ki ngamkai lansilakpa wafam kudimaksu yaba ngamloi haina fongdokre YITB Lokon the Sports University Sagani Toribasi Shahaloi Kautrukta Wina Sangani Haina BJP Manipuriski election monitoring cell gi convener Thaunawjum Sawan Fongdokre Wafam Singasi Lang Tawal Furama Kong the Pangtokiba Nomagi Oba Political Conference Fongdokibani Political Conference Adu 21 Nauria Pakang Lakpa BJP Mandalna Sindana Pangtokpani Thauramada Chauban Haikibada Lopam Mangan ba Yadi Haiduna Miyamna Kolau Kaya Laudun Ledingai Sedak Asida YITB Local the Sports University Sagani Torpasi State Government Asina Senja Tumzata Obada Kodong Shana Bani Haiki Luenana Kautrukta Mapamadugi Miyama Lamsu Kacharagi Hariba Fauba Government Asina Hanna Yang Sindabasi Laibok Tibani Haiki Thoramada Sabia Kiba Tamabane Constituency MLA Case Joy Kisana Paliba Government City Manipurgi Haurliba Naharul Singbu Mangan Gadaba Drug Lalon Singbu Kankatuna Thamba Government Haiki Bagaluna Drug Farba Police Officer Bu Kodakta Transport Tauduna Drug Lalon Sing Sabali Haibadu Takshari Haiki YITB Kunda Sports University Sani Torsini, what is the Eagle? Those who don't know YITB the Toy, come to the Tony, BGP no Hong Kong training. Baby and Mahan Beadre, Focus, Hundred, John, and Rabin, and Hydra Film, we pass over Sagi Party. Nauria Pakang Lapana Toydona South Sani Oraba, Inspector Rajiki Pium Karili. Sri Ranjitna Manga Tauna Pana, Airport like Duck Mayama Padana, Agi Tungi, Izati, Nasunji Kanab, Agi Poliski, Taudan, Utke, Namagi, Poliski, Tawum to the Utki. Magi like I know South Saniga, London Siki Nauria Lapona Pau South Saniga Uki. Other no Amikupta, Manipur Sarkana Mark would transport to Piki, Mark Mopam Manatan the Amara Tamki. Imphal Municipal Corporation Opposition the Ladiba Cooperative Tara Nasi Corporation Siki Maka the Ladiba Tongan Committee Singi member Oibadagi resign Tauragi Haina Mayorda Chipisin Cray Masin Tapa Sutek Talaiba BJP head office the Pangto Kiba Pressman Amada Cooperator Hizam Nutan Sandrana Fongdokpada JSG Jun Taramaridagi Cooperator Oida Wasak Hek Lauropadagi Praja Singi Fana Amata Taubangamdri IMC the Housing Ruling Tauribo Group Asina Taurapa Tabakta Transparency Lati Amadi Fansu Generate Taubangamde IMC Gi Asigumba Sarak Sahing Naiba Mayor Amagi Maka the Tabaksu Taubangamdre Masagi Matangda Mahutki for Philosophy Basi Minister na Mieng Sangbinabasu Nutan Sandrana Apil Taurakli Sarkar asina aikoida kaliyo funding amata thaldana haibadi ward development committee chalai bangam daba ward development committee gi dakar ba sing matam chana phan pi bangam daba na husi that mari sab chana pung phare ana aikoi function tawba ngam daba gi damak ta aikoi totally yamna condemn tawai roina na aikoi na Imphal municipal corporation laiba committee ni pan sidi aikoi design tawjabani athuba matam da Marley Nabo, Mahut Minister Obiba, Honorable Minister Miang Changbi Dabani, Mamagi Tamda, Kagi Baga with Tabak money, the Husiki Quikore, Kagi Baga with Tamariasi, Parzana Quita Hangiba, no Tabak Tobacagino, Parzada in detail clear about Tanzari Basini. Honorable Mayuna, Yam Stanton with the Tabak Tobi Hana with Blame Tozari. Langthawal Assembly Constituency ki Manung Sana Manipur University ki Makha Thangbada same level lambi asida MLA na athingba pibalaite miyam gi sakwa thora gi thabakta hana gi MLA na politics sanabasi lebak masa taba thong na te haina MLA Karam Siamna fongdorakli contractor masa khangdana sub contractor na siamloi daba lambi da siamba kilometer makhai amagi manungda darkar laitaba culvert kaya hapsinba adu lepnaba khangan kibani Mainaba Minister Yauna Sip Engineer Amasung MLA Puna Yang Sinaba Ama Yasinaba Ama Portri Fauba Hariba Lambi Asi Shemada Atingba Tamle Atingba Siki Mayokta Subcontractor na Tabak Surlabadi Maduda Tolapa Kudema Masana Daita Pugadabani Haiki Mangna Haiki Bada Kendra Sigi Sengo Sagapada Akuba Miyeng Yengduna Awayokum Tauna Papamde Kendra Sigi Hanagi MLA na Numi Kariniki Mamang the Fongdokiba Wafambu Miyam the Samanava Ama Pogale
Assembly constituency asida hane MLA oiramlaba ojoina PMGSY ki makhada lambi anikhak semlamba natana karamba lambi semkhrabage saini phugi mayada MLA oiramlaba ojoina Central Road Fund gi makhada senthang loba ngamlamdaba adu ngasidi Assembly constituency asiki lambi thong semnanaba mainanaba ministry na lupa koti tarit makhai pibada ayaba pire Central government ki makhada Piramba Special Plan Assistant Haujiki Matamda Laitre Haibasi Hanagi MLA na Khangdragadi Akhang Mami Oida Hangbiu Assembly constituency Manungda Paikat Pasakwa Taurangi Tabak MLA Khangalamdana Tabak Tawasi Matau Natana Matau Sabani Hainasu Hanagi MLA Bu Hundunangangki unnecessary pesa mangan na bohonaba adumba subcontract tawba angang singduna hujiksu adi contractor masasu khangdaba aduga MLA dasu without any information pidana hekta kusira sida hurallana da lambi sembasidi adi mathaki authority maroina chief engineer aduga concern minister MLA ai isa aduga asengba thikadar oriba sina warep ama lawraktingai gi manungda adi thabak sujanba si yaroi aduna athuba matamda lepkadabani adi lambi yaraktragadi madugi responsibility MLA da leibani na adi madugi afafata dait adu lawjanana bagi damakta matam khara ngai ko na haibani aduna ngasi humni gi manungda haiba hujik chemi lambi si yanaba ma porktringoi di stop tawgadamani Ngasi ngarang ta Congress Party dagi toksarabasu wakhalon dadi sahi ohumlong ki mamang dagi Congress Party dagi tokre Congress Party manungda leiringai dasu tongan ba laifa ki issue singna Congress Party ki mayukta wakaya ngangkre haina handakte MLA ki fam thadokraba MLA nongthom birena phongna singna kre wafam singa si numidang kaisamthong moirang Puril Community Hall da kaisamthong Humanitarian Development Committee na sindana pangthokpa interaction program amada phongdokibani mangna makha taraduna hai single lamdana mitopna lam leiba yadabugum tampakta su mitopma lam leiba yadana ek puthokpa mathau tare matam lenana ba politics tawbagi mahutta tungi haurak liba singi khallaga politics tawbagi mathau tare haiki matam thengmangan ba haigno aina ngangi ba khabar da tawiba mayam thengnabi dabro chochanpur gi matang da ILP gi matang da bill puthokada dubo foreign assembly da pungdra ma thoida puthokada bill da pungma banda puthokada bill yengoi ne nonsense or ka da mayam ngasi woi jai wo piroi toblak pagi woi ne bro aduna hat na bai nai chai thadrum se wana khanga khajane tongning badi chai ahum mari mamang de koro kanda mayam ne sing beramani assembly boycott dongni oh commando NSF check to rugi commando mayam suspend do bodo madu hankal handre ko assembly yauro gan do bodo ai khoi ni ai yum na pul kan do matam thengmangan ba haigno ai na ngangi ba khabar da tawi Tarama Tuesday State Assembly election naksila pakalon na Manipur ki political scenario da ahoma kaya su lakli mamangi tam sing the Congress the election kadana Minister Fab Oiramnaba Sogomla Assembly constituency gi Dr. Kes Loken Su ngasi BJP da changre Loken galon na Imphal Municipal Corporation ge cooperator AS Tiken Singh IMPC gi ward member Singh amadi hanage councillor Singh punami mapanna ngasi BJP da changlakpada BJP ma Pradesh na party asigi ni taipa chutekta leba office da haraukte amna opai thoram pangthokre thoramati BJP gi election management committee gi convener ti saubana phongdokhibada hauji Manipur gi miyamna Congress party asi yadre masina maram oiraga miyam gi thabak tawba pamba Congress ki leader ayama Congress tagi songthok narakle BJP gi legislative wing gi leader case joikishan na phongdokhibada Congress ki yumbi amam matang BJP da yaurakle adabu kege gumba yumbi singdi Congress na lawsile haiki अखोई इयाम्बा सी लोकेना बीजेपी दी ऑक्शन ब्रेक हाइबे सिमंगना बीजेपी ना सागचरीबा असिगुंबा युमफम मसिगी अकनबा युमबी म फंगे हाइबेसे असे थोदे न फंगे डिक्टेटरशिप ओइबा लैंगा असिना मियाम नमदाबा अदुम पामदबदगी ngasi श्री बिरेन थोखरिबा श्री फ्रांसिस न थोखरिबा आई इयाम्बा सी लोकेना थोलेबा पाबुंग इराबा न थोलेबा कांग्रेस की काउंसिलर मैम थोलेबा ngasi दगी थामै मनुंग कांग्रेस मैम सुं थोलकन मणिपुर कनबा पांबा मणिपुर सगतबा पांबा खुदिबना मणिपुर कनबा पांबा पार्टी बीजेपी द क्रोइदर यावरक पाइबसे मसी येननिंगाइ लिटर
Ex Minister Dr. K.S. Loken Fonglokibada Manipur House Awanba Ama Purak Patangai Fadre Masi Puraki Harabadi BJP Hariba political party na Purak Pangamgani Manipur Tugaina BJP Lebanati Manipur Kannabani Manipur gi Prajagi Damak Loken Masa BJP da Kathokli Hainasu Magna Makataki Family politics na hena maru oirakpa praja singbul dagi lapthorakpa maram maduna congress na laikha tarakpagi achouba maram ama oirakpa taramathoi suba manipur vidhan sabha gi election da BJP na absolute majority phangani aibagi ase tatha ngasi manipur gi praja singna ha ka lauriba mayam sing ase matam maduda da BJP na sason paraba matam maduda da kokani लोकेन राजनीति तौजरीबसिसु मणिपुर योननब नते मणिपुर कन्ननबने Manipur Nimit Khudingi Fongnariba Pausi Singdangasi H Lokoi Kobami Amana President Oiba BJP Hangang Mandalna Hanagi Congress Minister Oiramba Nongtoma Biriana BJP the Sanglak Pada Taram Okani Amadi BJP the ticket Pirak Pada Sagat Kani Haibadu Singkham Iboyamana President Oiba BJP Hangang Mandalna Akan Mamongda Yandeva Fongdoragli ngasi hangang da leiba mandalasik office da pangthokiba press meet amada mandalasik general secretary organization mangsa tabam lalit chandrana ngarangi warip adu mandala asina yaba sungam ngamloi hangang praja miyabu nongthoma birena humdana singba yaroi hairiba mi sing aduga makhoiga amuktang faminaraga aseng ama khangtokpana fagani hainasu magna makhatagi Siri Lukhoina President Oiru Mandan Sina Nongthom Birensi Karigumba Mangasi Party Loksalagasu Taram Wokani Loinana Mangonda Party ticket Piraglagasu Mado Mandal Mapumphana Sagotkina Evisi Taw Matamda Aikoi Party Sakona Hona Zariba Aikoi Mandal Siri Singakam Iwamana President Mandal Siki Tamoida Adugimatik Nuaitom Poksei Siri Nongthom Birena Karigumba BJP da Sangakai Matamda Ngasi Siri Singakam Iwamana President Oirgal Libiriba Mandilasina Diakoi Aya Piu Sungam Gamzaroi Manipur University Academic Council and Low Kiba Resolution San Handuna, Hayang the emission Gitabak Thorum Amasu class, Haudrabadi, University as a campus, the public curfew Tamlakadori, Council Asina, Low Kiba, Reservation in Emission 2006 Act, San Handun Niniki Manungda, Ming Sanba, Yahangatabani Haina, Task Taramato de Manipur, University Students Union, Musugi Finance Secretary, my neighbor sing that Tamkiba Wafam gi response, Fangdabadagi, Nasi Mahiru sing the protest Okre, Nasi University as a hostel labor, Mahiru sing the University as a get Mamangda, Mifam Satakiba Kolina, Din of Social Welfare, the Mahiru sing a Sigi, Larik sing Sarita Tauki. Ngasige Kongjangadu Yakiba Musugi, General Secretary Oinam, Prem Sagarna, Central University Asida, State Government could Tingzinduna, Mahiru Singi Marakta, Common Crisis, Toknana Honarakpasi, Libok Tibani, Haiki. Aduga Satra Singi, Hojik, Glass Hogdaba, Lady Mayam Singasi, Loinamak, Kudak the Hohen View. Haiba Kongjang Aduning si Mayam Sanghel Asia, Musugi President na Nasagi President of India the petition nama Thabasi, Masi Musugi, Ayaba Yauraga Thabanate, Adugamana Thadibasi, Magi, Lanaigi Oiba, Magi, some Kano Karagi, bias Oiba, community Karagi, bias Oiba, Chi Amani, and I may am the same doctor. Langlebo October Taratak Tongan Tomba Loop Sing Send in the Mera House Soma Gitarum Pangtokadori, Limit Asida, Kangla Religious Committee, Kiarsina Sinduna, Kangla Utra, Mamang the Mera House Soma Gitarum Pangtokani Haina, Committee Asig Serolaman Karakli, Amaromda, Lining Tau Sanamai Temple Board Nasu Sinduna, Lining Tau Sanamai, Laisang, Haying Kombal, Ahan Moment for Rifles Complex Tasu, Mera House Soma Gitormasi, Pangtokani Haina, Board Asigi, Serolaman Kangalakli. Ipa ipu haktak taki laba nat kisanabi sing inkhala leba naharul sing da khanganduna kalsa gi pukaida landamasi adaki matik ina kholi haina urpamatam yaure sakhat pagi iselda yaurabaso isagi oiba nat sing mutpayadi haibagi wakhalonda Congress government Kalsari University linkatpani wafamasi nata sankirtanagi Nata Sankirtangi Kumayama Oriba, Kulumdo Laksuba Guru Kirtan Seva Hautopaki Torumda, Atoiba Metunglen Oina, Saruyakiba, State Asiki Deputy Minister Gakangam Fongdo Kibani. Landamasiki Miam Punna, Hona Minatan Isagi Culture Singasibo, Yoka Minasi Haina, Mark Miam the Apple Tauki.
Gulapi Nata Sankritana Academy na Sindana Nini Subna Palace Compound Laiba Sandakriti Auditorium da Satakataba Komaya Siki Ngasi Haudopaki Thoramda Nata Sankritan Gilamda Asoba Taudang Lauramba Laikitra Oza Sing Ayak Pamitamda Miam Hikalekasu Tamdana Tauramadu Haudoki. Haying October tara mga si Black Day Laipaki Amam Numit na Lakpada ngasi ahing nong yaidagi haying numidang warang pung tarok faba Manipur gi mapampuna magta Jenen Strat Lauktok Lihaina Korkom gi Publicity Secretary gi Sirlaman Kangalakli Jenen Strat manungda laloliti ki thabak Loisang Singi Tabak Lambi Lamzau the Satpa Shana Konaba Harau Kumi Punamak Lepiduna Laipaki Amam Numit ki Tauramasi Handak Sumapung Fana Pangthok Minasi Haina Korkom na apel Taurakli Adabu Tangai Fadaba Ana Layeng Mayo Langpok I Paugi Tabak Sing Lining Lai Solga Mailanaba Yetok Pai Yadraba Tauram Sing de Janestan Asina Kon Siloi Haina Sierlos Makatari Thasigi Taruki Numidang da Laikot Singyadagi Sakangdaba Kolai Paiba Singna Pakiba Nongdam Dagi Sinmi Sorokaibam Ramesur Ngarang Numidang Pungtarilum Taba the Tadorkle Ramesurbo Kaibi Gilausang Kongi Mapam Amada Tadok Lamadagi Lambi the Lapa Autorikso Amada Tonglaga Mayum Faba Laki Hairi Ramesur Haksang da Asopan Kaya Yaubadagi Amadi Marak Marakta Gyan Malak Padagi Houses Not Eose the Laiba Ras Medicity da like a Nari. Meet Punjalaga ko Adum Puravina Zapom Jukandre Kadai the Tobuna Jukang the Tado Kandagian Tarakan the Tentar Eke Digi Meet Panging I did it we Meet Panging I did Cow when it in Ben Tobo Copa I think you can get them in a hallow as I hear and kind of Puchure no I want the tongue to have to tati we pang poo Toba I don't want Sayang kaitaru British ki makhada loilam oiram laba matungda lising chama Nifu taret ki August ki tang tara marida piklaba su pikna ningkha tamalaibak ama oikiba Manipur bo amadi Manipur Constitution Act lising chama Nifu taret ki makhada miyamna khanjaki ba Manipur State Assembly bo mutatuna lising chama Nifu mapan gi October tara mangada India ki saruk ama ohen ki banimit asina lakpada lona tingkraba Maoist Communist Party Manipur na nimit asibo Black Day haina observe tobi haina lub asegi standing Committee ke coordinator Comrade Koyong Han Mangangna Topa Cherlamada appeal Taurakli Loinana Manipur India ki loilam Sandoka Kibanamit Sandokiba Indian National Congress Party Busu Lupasin boycott Tobi Haina Miam the appeal Taurakli Malem the Yamatang Topa case Amada Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences Jenims na Mai Pakna Operation Pang Topangam Kri Haidi Haidaba case asi Malem gi oina ngasi fawada case chama yaudri aduga India gi oina Manipur da thengnariba asina ahan oiba yai haina Jenims ki gynecologist Dr. Kharibam Pai Khoman Fongdorkli ngasi pawmisinga Dr. Asiga Jenims ka unabada uterine arteriovenous malformation haiba laina asinupi oibi singda yamatang na topa laina makhalamani laina asina maram oiraga nupi ki angang khau logthokpada ka hiana isat pana maram oiraga anaba adusu sibi abagi sang yamna wangna legally adamoinabak ngarang Jenimsta mai pangna operation pangtolaba matung da hauzik anabagi phibam phagalakliba si Jenims ki achauba achievement namani haina fongdokhi uterus ta yam rarely to a world da huju phokta case report or pase 100 yaudri aduna really thopa case ma oiba akhona masigi successfully tobanga mi haijigi masigi maramdi kaigano siumba operation tobase besel mayam singchina loina santoga laibnina operation tobada I yam thokanba adigi mu magi manak nakpa da uterus ki nakanda salaga lairiba kan ureter gumba atopa gut sidaga so I ji thokchanba adigi mada injury tobase hek tawgalle uterus manung da thokpa siri very rarely thokpa thogana magi complication ji yamna yamba massive hemorrhage bleeding tawraga masi morbidity yam wangba mortality yam wangba
yam risk ni my life to sok to pokhlai ne patient je bp ga je phangdana adubu somehow khoi patient do save to bang more. Patriotic Writers Forum Manipur na sin na lalib October 13 DM College campus ta laiba Dev Literature Center da larik ahum phongan hana forum asigi chairman hairakli larik phoma ki thorama da landam asigi sangna raba kayana charu yaba golena larik singi maramda Dr. Danabilai Sharma masung Dr. Morangtim Priyobarta anina wangangani haina chairlo sinema ka tari hauji matanga swaida break matang laujake Manipur malinga tonga thon bi pau singaluna nekoi break the game na thun hanjarake Impact News po meng ta dalabiu Panthoibi Housing Finance Company Limited to convert all the kacha houses in Manipur to Paka or semi-Paka with complete financial inclusion. Panthoibi Housing Finance Company Limited Uripok Imphal is organizing a special gathering of all political leaders of Manipur to support and encourage the revolution and role played by the company. The company will highlight urbanizing Manipur, boosting housing industry to improve quality of life, economic and financial and employment solutions. Sunday, 16 October 2016, 10 a.m. to 2 p.m. Venue, Imperial Hall, Classic Grande, Chingmairong, Imphal, Manipur. Aigi thamoina achit ka thazaba thamjari. Sri Kumar Jewelers. Yumda sumlairaka khanbana di kanaroi engunda loina thengna khrabani. Wakhal do wagana. Lao, aikoi kudimo pasaminarase. Miyam ki apamba design kudimo soidana phanglagani. Sri Kumar Jewelers. Nungairba Paujel, Manipur Sangai Festival Manungda, Myanmar the flight tongnuna koiruna bagi, Achauba Kudong Chaba Ama KB Enterprises na Pizari, November Gitang Kunda Chat Kragatang Kun Tarukta Halakadabani, Sopnatagi airfare listing Taramanga Kachamngada, Myanmar the Chatpiu, Package Ki Kudong Chaba Su Fangdigani, Akupamarol Gidama, KB Enterprises, MJ Avenue Infalda, contact Tobu, Aikogi mobile number D 98620-28656. Breaking Matang Talanok Serias Makata Pauda. British Lengak Maning Tamdana Manipur Masagi Constitution Siamjatun Ahan Oina Kumjalis Chawan Nipan October Taranipan da Famkiba Assembly Be Fambu Ning Singdana Coalition for Indigenous Rights Campaign CIRC Manipur Sindana Anirak Suba Manipur National Day Githorum Ta Secretary Panda Sana Kono the Pangto Kadori Pangto Kadri Thoramasi Matang Dangasi Nungtil Sana Kono the Palmi Singa Unabada Lubasigi Siamin Toksom Somendro na Haikibada Say listening here and Tau Panduna, Manning Tana Panjaramba, Manipurna, British ki Makuta, Maitiduna, Chakaya, Mika Pond, later Matunda, Kumjali Chimachapan, Niputareki Agastara Marida, Manning Tam Kibane, Manning Tambalibak, Orebatunda, Masagi Lengak, Semdeduna, Kumjali Chimachapan, Nipunipangi, October Taranipanda, Ahan me Assembly me Pampamki. Mifam Masibo, Ning Singdun Amadi, Manipur Namasagi Lengak Amagi Makada, Manning Tamna, Leremi Haibasi, Ngasiki Mirolda, Kanganaba, Ngasiki Thoramasi, Mamang Sahitaki Pangtopa Hoki, Adabu, Ning Sing Thoramasi, Chalibasai, Sigi Agaskun Matoida, CIRC and Sinduna, Pamkiba Miyagi Mipam Amana, Manipur, National Day Haina Thoram Pangtonaba, Wadip Lokibani. Waribasiki Matung in the task Kitarani Panda, Shana Konung the Pangto Naba, Shem Sare, Maramaduna, Landamasiki Puruk Kudingi Miamna, Saruyabiu, Lunana, Look Amatanumina Sita Ban Blocket, Topitanabasu, CIRC, Siamin, Somendrona Apil Taurakli. Hariba Toramasida, Manipugi, Kogi, Lamdam Arapa the Lebiriba, the Lamdamasida Lebiriba, Shino Singa, Hariba Toramasibu, Koyawiraga, Manipur Simatamamada, Nation State Amoina. Lerami amasung matamdugi nation rado akoi ikai khunabam thoi haibagi wakhalonduda akoi sarakana changchan jabni hariba asiguma thorom asida manipurda lebiriba isina khudimangna lakpineba sarakagi makaidigi koi ningsingjari Puya Mai Taki Apurmaning Sing Loop na Sendana Lani October Taratreta, Puya Mai Taki Bagi, Shani Maripumari Subaning Sing Toram, Puarigi Amam Numit Palon Toram Pang Tokani Haina, Lubasiki, Sierra Kangalakli. Laipaki Amaibi Singna, Kanglada, Laison Tinsol Pangtolaba Matunda, Iboyama Sumangla Sanglelda, Mapungiba Toram Pangtok Kadoriba Asida, Laipak Miam Yabi Bagaluna, Ban Block in the Singba Amata, Topita Labasu, Lubasina Apil Torkli. Center Government ki scheme ama oriba school singda eco club ki activity sing check taunaba Ministry of Environment and Forest Climate Change Regional Office amadi Manipur Pollution Control Board tagi punamioi marina sabatim amana ngasi thangal bazada leiba Byrodan Maxwell Hindi Primary School da yengsin khre eco club hariba scheme ashi
नौरीबा स्कूल सिंगी महिरु सिंदा उ थाबा खक्तनतना नत्ताबिदा पोल्यूशन अमदी इन्वायरमेंट की मतंगदा अवेयरनेस पीनबगी पांदमदा लिंखटपनी हाइना इंस्पेक्शन लाखिबा टीम मदना फोंदोलमकी मणिपुर की ओइना सिगोम इको क्लब याव स्कूल सिंग पुना लिसिंग छात्र यांखई लेरी सेनापति डिस्ट्रिक्ट खक्ता नतना अतई डिस्ट्रिक्ट सिंगदा असिगोम स्कूल चनी चनी लई हाइनासु फोंदोलमकी स्कूल की छात्र सिंह मोगी अवेयरनेस कैंपेन होना कोई पोल्यूशन एनवायरनमेंट नॉट ओनली प्लांटेशन को एनी काइंड ऑफ पोल्यूशन कोई हुजी थोलैब मैम सारे है सारे है इंगे है मैम से कंट्रोल तौमीनब अमोद अकाय मैम से सेंदोक सेंजिन अखोगी छात्र की अखोगी मथक्ता प्रजा की मथक्ता अवेयरनेस मैम पुरक्नबगीदमक्ता स्कीम अखोगी सेंटरना ऑल ओवर इंडिया इंट्रोड्यूस तौजबनी अदो मसी चही खुदिंगे अदुम तौबा थबकनी बाजार की मयूरमक्तदा याम नामथीबा अमोरपा याम साथीबा मरक अमदा अखोने थाजरीबा पांबीसी आंगांसिंगी खलगा इन्वायरमेंट से कन्नबैदमक्ता सेंगसबनी अखोय तांपाक्तदंग इको तौबसु यारोय डिस्ट्रिक्ट खुदिमक्ता इको जे चपमाना तौमुनबा पामी माइकई खुदिमक्ता पांबीसे थारक्त्रगदी जगा अमा खतंगना पांबीसे हिंगगा जगा अमना यान्थटलगदी करिमता सुकानाबसु पुरक्प ngमोय साउखोटमिनाजे हायरगदी पुमनमक्से फजना सांग मानना तौमिनबैदमक्ता मिनिस्ट्री की चेक लाक्पिरिबसिना पौताकसे फजना पिबिरमनाबाना आई वखंददे यामना थाजब थमजरे मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन MPSC असि लेंगा की फमनाइब सिंग खुद संगबदगी मिसंग संगा लैबा सेंजाव पाइब सिंग खक्तगी सर्विस ओरकली हाइना ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन MSU की सेरुल अमन मराल सिरकली यामन तेनबा मतमगी मनुंगदा कैंडिडेट लिसिंग अमग चामा कुंथ्रा निपान पेपर निपानदा पीखिबा अपुनबा पेपर मसिंग लिसिंग मापन चामा सुपन मरीगी फोल लाउथोरप असिदा अंगप पोकपद नतना सब्जेक्ट पेपर सिंग अदु एग्जामिन तौनबा होनबदा MPSC न ओजा कया एंगेज तौखिबगी हाइबसी मयक सेंगना ताकदबने अमसुंग MPSC दा असोइबा कया लेरिबा असि हाना सेंगदोक्त्रिङैदा इंटरव्यू की प्रोसेस संगशिलबदी पामदबा थौदोक कया थोलकनी हाइनसु MSU ना सेक्शन 1 थमलकली मणिपुर की मियामना पामना सानरिबा योंगसा मखलमा पाक सन्ना थाहंदुना पोथोक मरंग कायना पोथोकनबा इम्फाल वेस्ट की मनुंग सना लैबा सवलमन विजय गोविंद लैबा क्वाक लई खोंगुन मेलई ऑर्किड्स प्राइवेट लिमिटेड ना अकनबा थौरांग लौखटपद हौख्रे हारिबा योंगसाक मखलसी थाईलैंडगी मरु लौदना फार्म असिना चारा सेमलगा लंदमसकी मियामदा फंगनबा होनरी योंगसाक मखलसीगी ममिंग पारकिया स्पेसियो शा हाइना खंगने थाखरब मतुंग सही मरी मखाई की मनुंगदा मही पाले मणिपुर थानरिबा योंगसाक पांबी सिंग ओइनदि सेप्टेम्बर की मार्च फावगी मपुंग फाना पाली अदबो पारकिया स्पेक सियोसा हाइबा योंगसाक पांबी असिना अप्रैल थादगी मापान साटपा हौदना अक्टोबर था फावगी मनुंगदा मपुंग फाबा मही पान मंगामली हाइरी हिरमसिगी मतांगदा पाउमिसिंग ngasi फार्मसिग उनबदा क्वाकलई खोंगुन मेलई ऑर्किड्स प्राइवेट लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर RK केशोरना हाइकिबदा मणिपुर हौरिबा योंगसाक की मसिंग यामदबना शाबा कोनदबदगी अवाबा कया थेंगनै मदुगी मथक्ता सही खरगी ममांगदगी योंगसाक पांबी कया कंसिनखिबदगी पोथोक मरंग कायना पुथोकपा ngamdabagum तौरी हारिबा सिंग सिखद ओरेबसु मेंखतनबा सारा सेम हौरपनी हौजिकी ओइना योंगसाक सारा लिसिंग अहुमलोम लेरे सारा सिंग असि पांबी अमद लुपा चनियांखैदगी चहुम फावबगी मनुंगदा मियामदा फंगनबा हौरगनी अखोई अहम चैलेंज दी मसी की पांबी चार सिंग पुथोकपजनी अदुना अखोइना मपानदगी चानब पांबी सिंग पोरकपजे अखोई लैबोरेटरी दा थम्मगा अखोइना इन विट्रो जर्मिनेशन हैना टिश्यू कल्चर की मतेंगना मासी जर्मिनेट तौनबो होनै अदुगा मसी तौरब मतुंगदा अखोइगे पांबी मागे डिफरेंशिएशन मना मयाम कई थोलकनी देन अखोइगे सीडलिंग ओइना पांबी ओइना मपानदा पुथोरकनी अदु मसी की प्रोसेस मागे खरा रिकैल्सिट्रेंट ओइबा प्रोसेस ओइबनिना अखोइना पुथोकपद खरा वाई एडिडस गिल मणिपुर सिंधन लालिब सैल सिंह तरात की मार्च था अनिरक सुबा इंटरनेशनल एक्सपोजर टूर अमा कंबोडिया सटकदौरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एग्स पॉलिसी का मरिलेना एडिडस गिल मणिपुर की एडिटर मेंबर सिंह साउथ एशिया लेबाक सिंह की मरमदा हेन खंगनब की पांडमदा खोंचल सिनबनी
idisgil Manipur gi ahan ma khongsit oina Thailand chaluba adugi matungda Thailand da lehoba Manipuri diaspora singbo punsinduna global Manipuri platform koba Facebook page amasu semle page asina Manipur dagi Thailand satpa miu singda mateng piri member listing ahom chongam ftratre leiriba Facebook page asigi admin oriba singakham daina Deva Adhikari amadi Joseph Huidromna Thailand amadi masigi akoibada thabaki khudong shaba amadi travel guide na singbagi maramda leftana update tawri EGM ga unaruba matungda Thailand da koiba chatpa pamba mioi singda Manipuri Thai diaspora singna mateng pangba pamli ani suba tura sida yawningba member singna say second November Thai aruba sayol fawada ticket mamal deposit tawbinaba EGM gi secretary general na thokpa chairlamana khangalakli Persons with disabilities ki state commissioner Dr. R.K. Kumarjit social welfare department ki deputy director disabilities Hill district ki DSWO amasung SWO sing opage thoram ama pangthokre thoram asi ukhrul senapati Tamelong amasung Chandel district Disabled Association singi apun expodi ama oriba all tribal disabled union Manipur na sindana Manipur press club ta pangthokibani ngasike thorama du sar yakiba wangang loi singna disabled oiraba miu singna thengdari khodong chadaba singa masung Persons with Disabilities Act lisingama chapa maftra gi makhada disabled oiraba miu singna piba khodong chaba singi matangda wangang khi Council of Higher Secondary Education Manipur haukiba October 23 phamkiba mifam gi matung inna thangta subject ki semdoklaba syllabus amasung question paper gi design chaliba session lisini 33 tagi sanaragani hairi maramaduna mailenaba institution singi head singna council gi office tagi copy singlornaba Council of Higher Secondary Education Manipur gi secretary na thadorapa serlamana khangalkli Langthabal Assembly constituency tasu ngasi BJP Langthabal mandala sinduna nomagi oba political conference ama singjamai makha khonang phaidek pida leiba ningombam Nilakumar yumda pangthokre lakadre assembly election da merep oigani haina songthok releba BJP gi aspiring candidate N Nilakumar na tangdu laitadraba punsi amasung corruption na yomlab lamdam asidagi ahongba ama puraknaba anoba BJP gi government ama purakpa mathau tare haiki mangna makha taraduna Assembly constituency asida BJP ki merep oigani haina songthorliba aspiring candidate singi maraktagi party na ticket pirak pamioi aduda puna sagotminaduna sothan laiba constituency asigi menkhatnaba puna honaminasi haiki lakadoriba 2017 election asidadi Langthabal Kendra BJP gi oiba candidate laibak phoba candidate ama putho asi haibse ngasi masinai gi apel ni tinbiriba gi sinlaw singai gi maibel singa madi paipal pumnamak amato oina leminare haraga handak maraibung phoba BJP ki ticket phangba adugma candidate da ko punna sogon minaraga awonba corruption free oiba amadi santi leiba tungdu leitana hingminaba yaba adugma iramdam ama semkon minaba honabada Langthabal Kendra ki praja mayamna sahajok pinabiu BJP Manipur Pradesh Vision document amasung sakot khongthang lop awang po samam khulen anna sinduna nomagi oiba animal vaccination program amangasi pangthokre po samam khulen da pangthokiba vaccination program asida veterinary department gi singna maikai dagi department na maikai adongi sasan chawmlomda lemna hidalang tak kapthoki Laliba October 33 KV Kumalam Pakta ge Kaisampat Power House Power gi line asi shut down tawgani haina Manipur State Power Corporation Limited ki manager ge Siolomana Mangjongna Pongdorakli Nupi Singbo hena mapangal pinabagi pandamda BJP ki executive member Ningomam Helendrona Satarakpa Taurang singi tabak thoram singi maka satarapo oina Imphal East ki manung channa wangkhai ni tempukri ma pandalaiba nupi khunai sakhot kanglop ki anoba mera sanglen ama ngasi sanga kre thoram aduda maikai adongi nupi singa masung mioi kayana sharuyaki Hauzik ngasi nomage basana bagi pau
ꯅꯣꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯠꯇꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯌꯩꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ 13 ꯁꯨꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯤꯒꯀꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯂꯤꯒ ꯃꯦꯠꯆꯁꯤꯡ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 13ꯇ ꯁꯥꯟꯅꯒꯗꯕ 33 ꯁꯨꯕ ꯃꯦꯠꯆꯇ ꯅꯦꯔꯣꯀꯥ FC ꯁꯉꯥꯄꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥꯎꯗꯔꯟ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯇꯤꯡ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ SSU ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯑꯅꯤꯅ ꯂꯝꯕꯥ ꯇꯧꯅꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ A ꯖꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯤꯃꯣꯏ ꯔꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ Indian Women's League Football Preliminary Round ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯨꯒꯗꯕ Kripsa Naurem Thongi Sandaroisingda uniform yanthokre India ge tongan tawba mafam singdagi lakpa nupigi football team tarana saru yagadoriba lig asigi group 2 da Kripsa Naurem Thongna lig match mari sanagani ahan match oina thas ge 13 Kripsa Naurem Thong amadi JFI Institute FC Ponisariga lamba tawna bagalona team asina thas ge kunmanga da Manipur ge team ama oriba ESU Wangkhaiga aroba lig match lamba tawnagani Salai Holding is Chairman and Samarjit Amadi Kripsa Naurem Thongi President S. Nabasandra Galunena Lamdamatu ki masak narabami kayana team masike coach AFC license holder El Sauba Debi Masung manager Colonel K. Sorojit Kalunena Nupi Masa Sandaroi Tarani Panamadi Kongset Asura Sar Yagadaba official Ahum Aduda uniform Singado Kushinakibani Koringai da Laiba Sector Headquarter VSF CI Operation na Senana Lakliba Tang Kunma Thoida VSF Martyrs Mini Marathon ama pangtolagani haina Sector Headquarter VSF CI Operation gi Commandant na Thopachulamana Paujelakli Class 8 ke 10 tamliba Nipama Singna Mini Marathon asida yagani ahan bani suba masung om suba tabada shelo ne batang shina lupalising tara lupalising manga basung lupalising ohum gi mana pigani haina shelo sina makha tarakli form thajin be karba minute October 9 ni Mari Subai Buda Wang Purel Khana Chauba Open Kendra Wise Lekam Knockout Kang Tournament ki Taramatu Suba Lekta Oinam Kendra Kang Kut Mai Pakre Ngasi Use Kon Lai Kon gi Kang Sangda Shana ki ba lek match aduda Oinam Kendra Kang Kutna Kai Samthong Kendra Kang Kut Papanjal Kun Tarani Thoide Mai Thi Pipangam ki bani Thongjo Assembly Constituency MLA TS Bisojit ki Apokpa TS Sajau Singha ki Mingda IWKK Use Kon Sindana Mamang Thage Kuntereta gi Haukiba Kang Tournament Sida Manipur ki Kendra Mahapandagi Lakpa Kangkhu Tarani Thoida Saru Yari Hayeng Satariba Tournament Asigi Aroba Lig Round ta Thongju Kendra C Kangkhut amasung Thongju Kendra A Kangkhut Anina Lamba Tawnaragani Kang Masana bu tournament oina sanaba haudopada asawa thaudang laukiba let money Mangol Jaw Masung Kulavido Ning Sing Kang Tournament All Manipur Kang Association Sindana Akuba Pangtolagani Akuba Marul Gidamak All Manipur Kang Association Gi Secretary da Pau Phabi Haina Sherla Mana Pau Jelakli Hauji Arobada Manipur Pau Mana Pizare Congress tagi MLA ahum satkhiba na party da mai ni painingai karisu oide Congress na adamak mai pakani haina Minister na Fongdokre Framework Agreement ki matang da Union Home Minister Rasa Singhana Manipur ki miyam da minam le haina MLA RK Anana Manal Sirakli YITV Lakon Sports University Sagani Toribasi Sahaloi Kautrukta Oina Sahangani haina BJP Manipur Pradesh na Fongdokre Amasung lang Thawal Kendra ki Sangpat Thorang ki Thabak ta Politics Sanadi Ganu haina MLA Karam Siamna Fongdokre Lami Sema ki Thabak su Tingjin Kre